Nta minsi myinshi irashira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashimiye cyane umukire wa mbere muri Afrika, Umunyanigeria Aliko Dangote. Yamushimiye imbaraga akomeje gushyira mu guharanira iterambere ry'umugabane wa Afrika. Umusanzu wa Bwana Dangote mu iterambere rya Afrika wagarutsweho na Perezida Paul Kagame ku mugoroba wo kuwa mbere ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa karindwi, ubwo bahuriraga mu gikorwa cyo gutaha inyubako yagenewe ibikorwa by'imyidagaduro n'imikino Zaria Court. Ntabwo ari Perezida Paul Kagame gusa ushimira Dangote. Bwana Dangote ni umwe mu banyemari b'igikundiro ku mugabane wa Afrika. Hari benshi baniyitirira izina rye, nk'umuhanzi w'umunyatanzania Diamond Platnumz. Dangote Aliko niwe muntu ukize kurenza abandi bose muri Afrika. Atunze miliyari 24 na miliyoni 500 z'amadolari. Ubutunzi bwe yabukuye mu bucuruzi, birumvikana. Ariko kandi yanavutse mu muryango w'abakire. Sekuru yigeze kuba umukire wa mbere atari muri Nigeria gusa, ahubwo mu karere ka Afrika y'uburengerazuba kose. Se wa Aliko Dangote, birumvikana, nawe yari umuherwe. Umuryango yavutsemo guhera kuri sekuru bagize ubutunzi butagira ingano muri Nigeria yose, barazwi. Aliko Dangote ni muntu ki? Kugira ngo agire ubutunzi bungana gutya yakoresheje ubuhe buryo? Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Yitwa Aliko Mohamed Dangote. Yavutse ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1957. Ni umucuruzi w'umunyanigeria. Afite ihuriro ry'ibigo by'ubucuruzi yise Dangote Group. Mu 2011 Goodluck Jonathan wari perezida wa Nigeria yamuhaye inshingano zo kuba mu itsinda rimugira inama mu birebana n'ubukungu. Birumvikana, umuntu wabashije kuba umuherwe wa mbere ku mugabane wose ni ubukwiye kugira inama umukuru w'igihugu. Uretse kuba umukire wa mbere muri Afrika, ni nawe mwirabura ukize kurenza abandi bose ku isi. Akaba umuntu wa 83 ukize kurenza abandi bose ku isi. Aliko Mohamed Dangote yavukiye Kano, ni muri leta ya Kano muri Nigeria. Izina rye Aliko yari hawe na sekuru Sanusi Dantata. Aliko Dangote ntabwo ari umukire wavukiye mu bukene nkuko bikunze kugenda kuri benshi mu bakire bo muri Afrika. Sekuru Sanusi Dantata yari umuherwe wa mbere muri Afrika y'uburengerazuba kugeza apfuye mu 1955. Uyu musaza yakuye miliyoni nyinshi z'amadolari mu bucuruzi bw'ubunyobwa. Byemezwa ko mu gihe cye ubwo Nigeria yari ikolonijwe n'Ubwongereza, uyu sekuru wa Dangote ari umwe mu banyanigeria ba mbere babashije kubitsa amafaranga menshi muri banki. Ubaze mu gaciro k'amafaranga y'ubu bibarwa ko sekuru wa Aliko Dangote ngo yaba yaratunze miliyoni 220 z'amadolari. Umuhungu we Mohamed Dangote ari we se wa Aliko nawe yakoreye miliyoni nyinshi mu birebana n'ubwikorezi. Umuhungu we Aliko Dangote yarezwe Kiislamu, yize muri madrasa nk'abandi bayisilamu bose. Yavukanye n'abandi bavandimwe batatu. Sani Dangote nawe wari umucuruzi ukomeye muri Nigeria waje kwicwa na kanseri yo mu mara. Hari kandi undi muvandimwe we Bello Dangote we yapfuye mu 1996 aguye mu mpanuka y'indege. Undi muvandimwe ni Garba Dangote wapfuye mu 2013 arwaye stroke. Birumvikana uyu muherwe wa mbere muri Afrika nta muvandimwe asigaranye. Umuryango wa Dangote bari abantu b'abacuruzi bafite ijambo rikomeye muri Nigeria. Nyuma yuko se wa Dangote apfuye mu 1965, imitungo ye yose yarayitanze ngo ikore ibikorwa by'ubugira neza. Ba nyirarume barimo witwa Usman Amaka Dantata nibo bahise batangira kurera Aliko Dangote. Dangote yararangije amashuri yisumbuye muri Capital High School muri Kano. Arangije amashuri yisumbuye yagiye kwiga muri kaminuza mu Misiri muri kaminuza ya Al-Azhar mu mujyi wa Cairo. Yaharangirije icyiciro cya kabiri cya kaminuza abona impamyabushobozi mu ishami rya Business Studies and Administration. Yahise asubira muri Nigeria ariko ntiyajya muri Kano, ahubwo ahita ajya mu mujyi w'ubucuruzi wa Lagos gutangira ubucuruzi bwe. Ntabwo yigeze ajya gushaka igishoro kure nkuko wamaze kubyumva. Yatangiye ubucuruzi afite igishoro cy'ibihumbi 3 by'amadolari, wari umwenda yahawe na nyirarume. Yatangiye acuruza ibyo kurya. Avuga ko ari igitekerezo yakuye ku buryo kera kiri muto ngo yacuruzaga barafu ndetse na za bombo ku banyeshuri biganaga kandi ngo akabona inyungu. Acuruza ibi mu mashuri abanza ngo yari afite imyaka 8. Dangote yaje kubona icyangombwa yahawe na leta kimwemerera kwinjiza ibintu mu gihugu abikuye mu mahanga. Mu byo yacuruzaga yahise yongeramo na sima. Hari mu myaka ya za 70. Icyo gihe muri Nigeria habaye icyitwa Nigerian Cement Armada. Nigiye guverinoma ya Nigeria itumiza toni miliyoni 16 za sima ngo kugira ngo hubakwe ibikorwa remezo ndetse n'ibikorwa by'iterambere. Icyakora
ubwato bwari bwikoreye iyo sima bwararohamye. Icyo gihe usibye guhomba sima, guverinoma ya Nigeria yanishyuye nyir'ubwato. Aha niho Aliko Dangote yakuye igitekerezo cyo gutangira business y'ubwikorezi. Agura amakamyo yo gutwara imizigo ayikura ku cyambu, ariko akajya anatwara sima ye kuko yarasigaye ayicuruza. Mu 1977 kompanyi ya Aliko Dangote yacuruzaga umunyu, isukari, ifu y'ibigori n'ibindi. Mu 1981 iyi kompanyi ye yaragutse inatangiza inganda, atangira gukora imyenda, kugurisha isukari, ifu, umunyu n'ibikomoka kuri petrol, yongeraho n'ubucuruzi bwo gukodesha no kugurisha inzu. Muri icyo gihe ariko Aliko Dangote ntabwo yari akiba muri Nigeria, yabaga muri Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa yaje gusubira muri Nigeria mu 1998 agiye gutangiza uruganda rwa sima. Mwibuke mbere yatumizaga sima hanze. Hano amafaranga yari yarabaye menshi, atekereza gutangiza uruganda rukora sima. Yaranafite urundi ruganda rukora isukari. Uruganda byavugwa ko ari urwa kabiri ku isi mu gukora isukari nyinshi. Byemezwa ko iki gihe ubucuruzi bwe bwari burimo kwaguka kandi akabona ibifaranga byinshi ngo kubera umubano yari afitanye n'abategetsi muri Nigeria. Aba nabo ngo baramufashaga cyane. Mu mwaka wa 2000 inshuti ya Dangote, Olusegun Obasanjo, yatsinze amatora ajya ku butegetsi. Uyu akigera ku butegetsi yahise atangira kwegurira bimwe mu bigo bya leta abikorera. Hari uruganda rwa leta ya Nigeria rwakoraga sima, Benue Cement Company. Dangote aba ari urugura. Uru ruganda Aliko Dangote akimara kurugura rwahise ruhinduka uruganda runini rukora sima mu bihugu byose byo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu 2010 kompanyi ya Aliko Dangote yaguze imigabane mu rundi ruganda narwo rukora sima rwo muri Afrika y'Epfo rwitwa Sefaku. Icyo uyu mugabo yakoze ni ugucuruza hafi buri kintu azi ko kirimo amafaranga menshi. Yahereye mu gucuruza ibiribwa, nyuma atangira gucuruza sima, acuruza inzu anazikodesha, acuruza isukari, agera no mu bikomoka kuri petrol. Birumvikana nta buryo atari gushora muri petrol mu gihe yavukiye mu gihugu kirimo petrol itagira ingano. Kompanyi ye itunganya petrol, Dangote Refinery, ni nayo nini icukura ikanatunganya petrol ku mugabane wa Afrika wose. Ibikorwa by'uyu muherwe yaba ibyo mu bucuruzi ndetse n'iby'ubugira neza byiganje cyane mu bihugu bya Benin, Cameroon, Ghana, Nigeria, Afrika y'Epfo na Togo. Nk'uko babivuga, iyo umuntu abaye umuherwe aba nabaye umunyapolitike. Aliko Dangote ni umuntu wabaye cyane mu bintu bya politike. Nko mu matora yo mu 2003 muri Nigeria yashyigikiye cyane inshuti ye Olusegun Obasanjo. Uyu Obasanjo yongera gutorwa. Dangote yatanze miliyoni 200 z'amanayira yo kwifashisha mu bikorwa byo kwamamaza Olusegun Obasanjo. Mu 2011 yahawe umwanya na Perezida Goodluck Jonathan wo kuba mu itsinda ry'abamugira inama mu by'ubukungu. Dangote kandi yanatorewe kuba umujyanama mu by'ubukungu wa Mamadou Buhari ubwo yashakaga kongera gutorwa mu 2019 ndetse aza no kubigeraho. Birumvikana umukuru w'igihugu wese muri Nigeria nta kuntu atakwifuza ko Aliko Dangote yamubera umujyanama mu by'ubukungu. Mu mwaka wa 2014 Aliko Dangote yatanze miliyoni 500 z'amanayira ngo harwanywe icyorezo cya Ebola muri Nigeria. Mu 2020 ubwo isi yose yari yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19, Dangote yongeye kujya kuri konte ye akuraho miliyoni 200 z'amanayira arayatanga ngo afashe muri icyo kibazo cyo kurwanya COVID-19. Gusa hari abanenga Aliko Dangote bavuga ko ubukire bwe bwakomeje gutumbagira abifashijwemo n'abategetsi ba Nigeria ngo bagiye baba inshuti ze cyangwa se bafite ibyo bamukeneyeho nawe afite ibyo bakeneyeho bagakorana mu buryo ngo butari mu mucyo. Aliko Dangote ashinjwa ko kubera gufasha Olusegun Obasanjo mu matora yo mu 1999 ngo byatumye Obasanjo amwitura amuha uburenganzira bwo kwinjiza mu gihugu ibicuruzwa birimo sima, isukari ndetse n'umuceri. Gusa ibi byose byasanze Aliko Dangote asanzwe ari umukire. Mu 2007 bamwe mu banyapolitike muri Nigeria barimo n'uwahoze ari umudiplomate w'umunyamerika i Lagos witwa Brian Brown bavuze ko kugira ngo Aliko Dangote ashyigikira Olusegun Obasanjo mu matora yo mu 2003 ngo habayeho ikiguzi. Aliko Dangote ngo hari ibyo yemerewe bidahabwa abandi bacuruzi nawe ashyigikira Perezida Obasanjo. Byageze mu mwaka wa 2008 ikinyamakuru Forbes kivuga ko Aliko Dangote afite miliyari 3 na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Gusa mu mwaka wakurikiyeho mu 2009 Aliko Dangote yahuye n'ibibazo, umutungo we uragabanuka asigarana miliyari 2 na miliyoni 500 z'amadolari. Mu 2015 umutungo we wakomeje kugabanuka asigarana miliyari 2 na miliyoni 100. Mu 2011
umutungo wa Aliko Dangote warongera uratumbagira agira miliyari 13 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika hari nyuma yuko atangije Dangote Cement. Usibye gushora imari muri izi nganda ndetse n'ibindi bigo by'ubucuruzi nk'iyi Dangote Cement, afite n'imigabane myinshi mu bindi bigo nka Nascom Allied Industries, Dangote Sugar na banki yitwa United Bank for Africa. Hari amakuru avuga ko mu mwaka wa 2024 Aliko Dangote ku mutungo we hagabanutseho miliyari 1 bitewe no gutakaza agaciro kw'inaira ku isoko. Mu kwa 11 mu 2024 Aliko Dangote yongeye kwisubiza umwanya wa mbere nk'umuntu ukize muri Afrika nyuma yuko mu gihe gito cyari gishize yari yaciweho na Johan Rupert, umunyafrika y'epfo wamuciyeho mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka wa 2024, ariko ntabwo yatinze kuri uyu mwanya Dangote atarawisubiza. Dangote yujuje miliyari y'amadolari bwa mbere mu mwaka wa 2007. Mu 2015 byavuzwe ko akorana na The British University Bank, bityo ko afite n'imitungo mu Bwongereza. Uyu mugabo afite abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Ubwo yari afite imyaka 20 yonyine mu 1977 nibwo yashatse umugore we wa mbere witwa Zainab. Uyu yamuhitiwemo n'umuryango we. Babyaranye abana 2, Maria na Harima Dangote. Nyuma byatangajwe ko batandukanye nubwo nta wuzi umwaka byabereyemo. Yahise ashaka undi mugore witwa Maria Mohamed Rufai, umukobwa wahoze ari umwe mu bategetsi muri Nigeria. Uyu mugore nawe baje kubyarana umukobwa wa gatatu, ariko ibyabo ntibyatinze, batandukanye mu 2017. Umusanzu wa Aliko Dangote mu iterambere rya Afrika ukunze kugarukwaho n'abatari bake. Ni nabyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutseho ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka, ubwo bari mu gikorwa cyo gutaha inyubako yagenewe ibikorwa by'imyidagaduro Zaria Court. Inyubako yubatswe n'umukinnyi wa basket w'umunyanigeria Masai Ujiri, umugabo ufite izina rikomeye mu mukino wa basketball ku isi. Nyuma yo gutaha Zaria Court, Perezida Paul Kagame yagejeje ikiganiro ku bitabiriye uyu muhango. Ikiganiro cyagarutse ku ngingo zitandukanye, cyayobowe na Masai Ujiri. Perezida Kagame yavuze ko ashima by'umwihariko Aliko Dangote kuba ari mu Rwanda ndetse yaritabiriye uwo muhango. Yavuze ko kimwe mu byo ashima ari igitekerezo cya Africa Renaissance cyongerewe imbaraga n'uyu mukire agamije guharanira iterambere rya Afrika. Ntabwo ari igitekerezo gishya kuko cyavutse hagati mu kinyejana cya 20 bigizwemo uruhare n'umuhanga mu mateka ukomoka muri Senegal, Cheikh Anta Diop, nyuma kiza kwamamazwa cyane na Thabo Mbeki wayoboye Afrika y'Epfo. Ni igitekerezo kigamije guhindura amateka y'umugabane wa Afrika ukaba ahantu hateye imbere n'imibereho myiza y'abahatuye, aho kugira ngo uyu mugabane ukomeze kumenyekana nk'ahantu habera urugomo. Kuri ubu Aliko Dangote yihaye intego yo kubyutsa iki gitekerezo, ndetse mu kwa 9 mu mwaka ushize yateguye ikiswe African Renaissance Retreat, umwiherero wahurije Kigali abagera kuri 40 bafite ijambo ku mugabane wa Afrika, wari ugamije kurebera hamwe uko amateka mabi ya Afrika yahinduka. Muri uyu muhango Perezida Paul Kagame yashimye uyu muhati wa Dangote. Atari nyuma y'icyo gitekerezo ati ndashaka kugaragaza ko bamwe muri twe twishimira gukorana nawe n'abandi bayobozi. Ati hari inama bakoreye hano i Kigali, hari n'izindi nama nyinshi zizaba. Ati wakoze cyane Alhaji Aliko Dangote kubw'ibyo.